Ang kami aga-aga perlu sampaikan maya malada upati ka kangi makada namo maga repata namo maga susata namo siaga egan na jama-jama papulay ajalalo tasalay sampajang. Nomor 2, apati ka kangi aparingerangangi tapatu-patu lalu bijat-bijat tasibawa keluarga ta masampajang. Namode na matan resikola na kumakanja mo sampajan na. Iya. Aja na na yaro ilan lumaka na makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan na gamay ci di bawa kawajibang natanggut tau matoy ko de na jamay wijawijan na si babay nena aga sampajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Saya juga minta maaf karena tidak terlalu stabil suaraku. Yang kami muliakan, kita takzimi bersama Bapak yang mewakili camat Kecamatan Baranti yang baru tadi memberikan sambutan. Yang kami muliakan, kami takzimi kakanda sahabat Bapak Haji Masyur SAG ME. Beliau adalah sekretaris NU sekaligus kepala kantor urusan agama Kecamatan Baranti. Yang kami muliakan Gurundah Ustaz Effendi, beliau membina saya mulai di pesantren. Makanya beliau adalah guru saya, si Sanawiyah beliau sudah membimbing. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Baranti, terkhusus juga kakanda sahabat Jamaluddin Mangka dan Bapak Ketua MWC NU Kecamatan Baranti. Juga di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC NU Kecamatan Pancalautang beserta seluruh majelis taklim dan ibu-ibu muslimat, ibu-ibu patayat, adik-adik mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam, dan seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ucapan terima kasih upangolongangi, upalabangangi, laurisinina, pengurusukna masih kita, terkhusus panitia pelaksana. Nah, sebab ia acara situnganna adalah acara yang kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi tadam pengika nasabah angka tu celengan kota amal, ada juga kupon. Ia bukan untuk pribadi, tapi angka tu bangunan na NU Pak Kopoleki Okwe Lalawoi ada itu sebelah kiri. Napaitian na tatong. Di situ kita akan membangun istana Al-Quran, Ahlul Quran.
pembinaan dan pengkaderan ulama. Jadi sekaligus kantor NU. Jadi yero swadaya. Jadi swadaya masyarakat istilahnya mapasi pulu-pulu baraka untuk membangun itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi yero nak sampaikan Pak Haji, maka dah angka kupon itu selama 23 bulan. Angka kamaki melo mas sumbang selama 23 ulang, angka 20 sabusi ulang, angka 30 sabusi ulang, angka 50 sabu. Idi ba manimatu pite. Angka matau nomor rekeninna. Ya ke 20 sabusi ulang meta transfer ya ada. Ya, jadi itu. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi, itu juga menjadi seperti pondok tahfizul Quran, cuma unroh pembinaan ulama istilahnya di NU. Jadi ini karena Isra Mi'raj, iya romelo iya ala kotoma meraja adalah hikmah. Iya kotoma kada hikmah berarti pak disengeng. Iya kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengeng ia angkai na tampu rilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na nabita. Na angka 23 agaga na pak guru ngetau pandrite polok ko peristiwa we. Jadi mudah-mudahan angkawat ditalolongan matu. Nasaba metetani tu mamiraja. Metetani ya kau tahu ngi mamiraja iyan nang 10 na tahun umur na 50 tahun berarti sekitar 40 tahun mamiraja. Iya, jadi mudah-mudahan angkawat dingilolongan. Iya, ke bawah ditabawa rewa. Hikmah. Iya. Jadi makoye. Iya ronabita Pak Bu. Wattunna melo ipalalang okupong Allah Ta'ala. Angka 23 peristiwa na alami nabita berkaitan dengan kehidupan nah. Nomor sidi benena nabita kaminan napuji makunrei kaminan masengarang yan naritu Khadijah wafat. Masarame maniatina nabita koro amurena nabita makoto matetoy yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga masih satoi pakalinong atutungal lino na berupa ekonomi na sabak diboykot. Tapi ia agagawe susalinomi na iya narupong Allah Ta'ala nauli inabita berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dua rupa tu yang sana mega tu rupanna pacaramah, mega tu rupanna pendapat. Iya kong katako si salay matu ya rupan dapat upalabange si bawa bisa tangkalinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasan na 23 ganna pak disangar hilalan agama. Ya jaja tak kada mari je nasi salah mak dupa-dupa memang patarona atau pandrita dalam masalah agama. Iya namelo upangolongan ni. Maka daya ronabita wattunna laipolaina ko malaikat Jibril laipuit memato arona nabita. Istilahnya dioperasi. Tapi aganda nabita yala jantunna. Na iro jantunna nabita napatamay malaikat Jibril ko sidi onrong makarami ko dalelewe dalam satu wadah. Iro onrongi ang kami matona wayna. Air itu adalah air Samsam. Iya ko tahu pandrita papiki makadai lai bisay. Iya ko idi oko patareka ede
nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadina macarepa atin na nabitta. Nataudega atas salan na mapacing. Jadi makadami tau pandrita iya ro jantun na nabitta nareko siges sa isi dia aga-aga wadingi mancaji pak burah naleteki baraka sehingga makadito pandrita patarekae wae samsam mimelo na lisari baraka po ng Allah Ta'ala iya ampai alek kesempatan pasiges sa isi bawa jantun na nabitta. Iya jajitan niya jantun na nabitta ibisay de air samsam mimelo ipancaji pak burah. Makanya purana tona ges sa atin na nabita jantun na nabita air samsam itu memiliki dua keistimewaan. Ia kuinungi mancaji pak burah. Yang kedua nampamasso tawe na rekoninung pasele andre nasabak puray na ges sa jantun na nabita. Ang kamo pa to agaga na barakaki po ng Allah Ta'ala ko manuro patareka pay makadakaw na madupadu-patu pendapat Hajar Aswad yedi pole mangumrah pole haji ya gangkulea nga hatu untuk bawiro Hajar Aswad sila apa tahu koro si jaja aina law moy ha ang kalalo tahu denu le mak bau palicin mani nasangi naka mani lima na napa ni mau ko lima na pak dena nule latu onro lakda na mario maranu te bawiro Hajar Aswad na yero Hajar Aswad pak batu pole surugah menurut riwayat biasa ulolongang batu pole surugah itilok kolino iya ro batu pamulan na mapute de na mabolong mapute tapi onro egan na mitau bawi lette dosana lokoro nasabari ro batu mabolong makanya disebut Hajar Aswad. Tapi iya ro batu ero makanya tau pandrita dega ga jamaah haji siba jamaah umrah bawi ya robatuero seandainya nabitta waktu na matawapa de na bawi iya kene makamu Ibrahim onron na maceke Nabi Ibrahim na bau nabitta maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim. Agak betulangan lah Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Jadi itu pendapat na tahu pandrita ero. Jadi lai mulia kangi Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan ko dalile makada iya ro Hajar Aswad iya ko lai bawi paselle liman na mematto po ang Allah Ta'ala kolino. Jadi nigi to bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makwiro. Jadi itu yana tu nakala guru ta kalesiden ring almarhum iya ro tau mak bawe san rawe-rawe nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Itu katu cara mana guru ta kalesiden ring rampe yaro. Kemudian nabita mancaji guru ngatoi ya namelo yala hikmah pak makadaki ona hikmah to ye ko to makada hikmah pak disengang ya namelo yala magi na jantun na nabita ibisay magi de ni dio magi de di cemme atau magi de di jenneki atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan magi na jantun na sitongan na degaga carepana tuh ini pesan maka daya komelo kolosi runtuk pong Allah Ta'ala atau iya ro anu melo elok pong Allah Ta'ala pacingi wijolo atimmu sebelum jokah sinin na jama-jamangi o kumanang isanre apa tahu kepujian si bawa tahu ikhlase atin na minonroy itu iya ya kana melogi aja laya cang iya tahu ya tahu de atin na minonroy jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama iya na masalok ko masolat tu capan tapi iya na makanja mo ko akaranuki maka itu kuncinya magi na kalay patamo kuwae itu pesan
sebenarnya makada bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki napape pacina ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niam. Tau melo umrah pakanjaki niam. Melo haji pakanjaki niam. Melo puasa pakanjaki niam. Melo sedekah pakanjaki niam. Pakanjaki jolo kue. Tas salah kamay o kue masolamana tu. Yan na tu ampay alena pangulut tay Imam Nawawi di Maski dalam kitab hadis Arbaimun Nawawi hadis nomor sidi palipamular ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niya majaputungka amala ilolongang sesuai gaya katay. Oko manimon roh kaya gatau puji riali kaya gatan niya kaya gatau ikhlas betul-betul beribadah. Oko minya emon roh ipakanjaki jolo rampan na nyawata pakanjaki atita enapay pamulay. Kemudian iya ati mapacingnya ina makanja manangi halo saliwang makanja manangi iya na tahu makanja atina makanja iha pangkau karna jadi namo maga egan na sakingker tapake kumacare payatita degaga iya nati masalah manang iya na may katau pacay-cayrang atina je itu masalah. Yan ang kataw mapat di atin na itu masalah. Betungan na oku itu monro dasar na. Makanya atie iya rojolo lay bisay iya na rojolo lay paresa na rekotomelo makasibya. Itu agurongan. Salah kamay apa nabita melo na ipameraja atin na jolo. Yang kedua hikmana subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu aguro ngokwe telu. Yang pertama subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di ipalalang minabita dena lalang ipalalang ya kung kajak dinding oko masigita ya rojange macane cicame 24 jam itu dalam sehari semalam. Jadi kedua mi macane sesusiwan ni tapi nareko na puta ipu imang namo kasiratu jadi gitu. Nah kira kan jadi aku makadaki malaleng maputara sendiri jange cicemi macane dalam 24 jam itu kecicem tapi aku ipano ina iputa namo ka 50 melo ipacane jadi gitu ipalalan ya sanayar ya pikole na malalas seko mero kemampuan na nabita ipalalang pulekenro tapi itu koya edena tapu nabita deni tapu nabita dena kada subhanalladzi asra bi Muhammadin de tona kada subhanalladzi asra bi rasulin to jadi dena kada buang Allah taala napalalangi surona de tona kada napalalangi nabinna makadami napalalangi atanna. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki komeki malalang. Jadi aku makadai hamba tanya nabi tabawa namo idi angkai oko hadere wadito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba. Jadi dia itulah kada subhanalladzi asra bi Muhammadin de tona kada asra bi rasulin makadai bi abdihi. Nah ini atan namanang ipong Allah Ta'ala tapi ini mi mengaku na kuimo kay ipong Allah Ta'ala maka datak kuye apakah mengaku ki maka iya atamu po tapi nangakui ki ipong Allah Ta'ala yan na persoalan
maka ito pandrita idi mimis lagi presidennya, tapi ini saki ke presidennya kaya sa Prabowo ito ya kuy maka dari presiden kuy ya risak tapi maka dari tanay Prabowo muisa gayano ko kanade. Jadi pertama mesti diakui iakui ki mancajiata ang aku ki mancajiata na ku ito ki po Allah Ta'ala ya kumeki ipalalo. Kemudian pelajaran ketiga, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya na pokok na masigi loko masigi padahal nabi taka kaleko-leko din alam po to pulok ko Makkah Masjidil Haram ibawalaw Madinah nasalay Madinah ibawalaw Bukit Tursina okoy Bukit Tursina ipaliwangi Masjidil Aqsa ibawalaw Baitul Lahmi na parewa loko Masjidil Aqsa macene iya ko okoy Makkah Masjidil Haram matarullah Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo jarakna sisa bumi 40 kilo jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tapi nasaba okoy Masjidil Haram lo Madinah napalo Bukit Tursina napalo Baitul Lahmi napatamo ko Masjidil Aqsa mancaji 2.164 kilo nalalagi on robelana macene ya tapi magi ayae magi ayae natapui dua mi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa makadaka onna pabulan naro amme raja manangi peko carana iya kung kakampo melo talawi pak bu barakna okoki Manisa melo ki loju pandang ki loju pandang tate aserae le barak na tumek joka asam pajasun na musafir ki okobolata don rekam ya tapura na masam pajasun na musafir tatto kami maniati taniakan ni makada oko kak matu Masjid Rayana pangkep masam pajaloro kita pakai memang ni roh atau masam paja subuh ki meki loju pandang masam paja subuh ki ko masih kita taniakan memang ni maka da insyaallah meka loju pandang romatu oko kak pangkep matu masam paja loro masigi sigeri barana iya kotak tasalai bolata tadapi pare-pare tapakacalakaan silepuy otoy atau tak balik na takko tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala loko malaikat pole kenrui ya rotakku kenrui melollah maka da pole masigi erona masam paja subuh melo iloko pangkap masam paja loro maka da po Allah Ta'ala atakku ya tu na sabak polok ko masigi eloko masigi tapahan nih ya kode mau patapahangin la ulang jadi aja tak kada meka lo jupanda matu o kopi pangkap tole paman retang aso aja masigi yonroi mapalatu masigi to yonroi joka yana royasam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa magi ya rome rajae na masigi na tapulok ko masigi padahal masigi law Madinah Masjidil Haram law Madinah Madinah law Bukit Tursina law Baitul Lahmi na palo ko Masjidil Aqsa tapi magi na Aqsa itapu na sama ukki romatu latu masampaja jadi ya komeki joka toli sampaja tonroi mapalatu maka da oko kak masam paja subuh insyaallah matu ko kak pangkap masam paja loro lepagi pare-pare manre tunu bale denan caji masalah lepasiki baru manre rak baralle dena masalah nasabak magai capakna ala langi pura nipau
tapi leko-leko ki matu tanya na masalah. Ia ko mate ki ko pabelu baral lewe, ia matoto na ko tanapong Allah Ta'ala, maka da kenri melo Allah, maka da melo ilo masampajalloro ko pangkap. Itulah yang disebut dari masjid ke masjid. Siaga belana Allah langata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid, dari sholat menuju ke sholat. Itulah hakikat perjalanan. Jadi makanya itu patareka kega Allah langan lino, kega Allah langan akhirat. Ia ko angka tahu maka da mesalayo ko na melo pasae mak balu Allah langan lino miatu. Melo iloko na loko romandre Allah langan lino miatu. Tapi nareko makare oko ki jokai, oko ki romatu masampajalloro Allah langan akhirat na itu. Nah, itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Nomor 2, kan kena talolongan. Iki kenro melo namo di yerole angka Pak Mega toje wita pas sepeda. Kalau empuk pas sepeda. Ini Eropa kalau empuk pas sepeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo masampaja sunat duha matu napa to jokah usahakan ini dapi oko anu masampajalloro ko matangangi mas sepeda tabuan no salo tamate salama ki apa Allah amulanna lalangange capakna lalangange pura yukur ni betuangan na poloki masigi itu meloko masigi poloki sampajange loko sampajange itulah yang disebut dengan Isra. Ia tona penjelasan na pake tau matotta maka naka tau matotta na sabaya tau mato macocoy may kapake ia tu makade sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampajat tepat tu jenek teluka cerita bola rondang apa aku bola rondangnya may kana bicara ko tudangi makui akatana ia rona bitta hak desa jadi kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek teluka tau demi na pahangi iya haro biasa waktu kumak guru ku pesantren guru ta Haji Patahudin almarhum biasa ku waku tanangi ku makanya kia sampajat tepat tu makanya guru ta biasanya mas sampajat tepat tu asam pajat terukoh pasti sambung sampajamu loro ta masya salah sampajat si kota mengeri biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali nuleng ka ku perpustakaan Ihya Ulumuddin ya angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo ka apa Ustaz kita gondol nah itu kalau kita gondolo nama diului baca makoye ia riasange pak sampajat tepat tu ia ko suju pacapurangi pada nak kapurani mas sampajalloro to jadi ena pakai tapake ni matu ko sarai ia ko suju pacapurangi matu oko raka pacapurana sampajang sarai tania kameman ni untuk mas sampajang mangaribi ko suju pacapurangi jadi tania kameman ni untuk mas sampajang mangaribi suju pacapurana sampajang mangaribi matu tania kameman ni untuk mas sampajang isah suju pacapurana sampajang isah tania kameman ni untuk mas sampajang subuh magai iya tu kak sampajange dua niat tu niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang cicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe niat melo mas sampajang okopi suju pacapurang ini pakai jadi ya kota suju pacapurana atau kan niati untuk pasi sumpungi sampajang asarae agar nasa nabita hadesananya umatku adalah umat yang terbaik de nagaga caukanja umatku nasabak magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain apa iya tu kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sampajang loro 5 menit sampajang asara 5 menit
sampai jam magharibi 5 menit monro basigi mak curita kajeng isah mak gosip sijang magani kira-kira dan apa 10-5 menit mas sampajang isi jani mak gosip bangkar ro ni 40 atau 5 menit bangkar ro iya. Jadi magis sampajange ni tutu beres selang na iya ro beres selang kak dua mi iya ko magay to beres selang nomor si dia ko to si runtu yang kedua iya ko magay iya ko to masarang kama kiro makanya beres selang lo atau pasi sumpun ni wattuna sampajange mangoloy beres selang lo abiwe napa mula pasang wattuna sampajange labae aja jok mula pasang iko dia nata sambung ya neriasa sampajat tepat tuh iya apa angkat tu alasan apa maka damanang kay pasi sumpung mako ye iya ro tau mania pigau deceng pura cata nih tak cata nih tuh napa iya komannya ki pigau deceng i catai i taritonya palang angkana palang na cidi ko i cata itu ya itarinya palang jadi ya kodena sampai jamai tata toliang kaya rapalang idena ta susu itu kanjak na tomannya makanya sumpung memang nih jadi taniakan memang nih untuk pigau isampajang yang berikutnya iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga padahal umur dan pahala terbatas magai karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti dan itulah yang dibalas terus menerus jadi tapahan ni kan kaya rodi ay tapake ni harus sampai jat tepat tu mega apa tu tahu salah paham nasanya sampai jat tepat tu dia nak sampajang cukup mi bawa na paceng ama ko na pemakapat je panguloy atina na pakada alhamdulillah selesai wah dan dia sampajang asan layero tapakkoro si salah pantice dia jelaskannya tapakkoro taruh kali sece dia lo koro tapakkoro ero iya ro pakkasiwiange mak dupa-dupang angka pakkasiwian na matay angka pakkasiwian na do cilie angka pakkasiwian na timue iya namo tu ya ro ya wae lama rupa angka to pakkasiwian na iya angka ya na tahu pura mak baine na berhubungan apalah tu iya maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka jero maka dia nabita ya kotanya bainemu pakoro maga nasa dosa na itu sampai apalah jenero jadi angka mana tu pakkasiwian nah lan rolewe ati angka pakkasiwian nah angka to tu nasabari na tatutu matu jadi okoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakkasiwieta tania lepak lillah tania tu jumlah sampajang tania apa ia ko sampajang iris bilang ia ko baca Quran iris sama kada seko lampa ubaca ia ko pasidak ke iris sama kada seko jumalana ia ko baca Quran irisang sikiri puasa irisang usaha kanginangka pakkasiwieta tania lepak lillah tania ilak mata tania parengkali ngado cili tania pikiri tapi ia minon roye aga yaro merasa diawasi oleh Allah kemudian yang kedua ia miilalan napasi sumpungi sehingga dia merasakan dekat dengan Allah napa narap ngerang-ngerang atas salana kemudian menghinakan diri di hadapan Allah ya nariyasa tapakkoro maka dai nabita si jammi taweta kepakkoro masarolat bi inaya masampaja sunnah sisa murakan tapi tania tahu aku masih ya tania tahu aku masih iya dia nak kado ko pamasigi ade
wadi jaji tukang batu ukui copok bola na tawe matukang nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wadi to jaji Pak Galung matangangi mak dompeng nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Wadi to jaji Pak Balu-balu matangangi tuda mak balu-balu nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Tahu mas sering tahu mas bisa penne makun raya manasu atau arwanewe tuda-tuda wadi degaga onroang diikat dengan masalah ini mani bawang tapi wadi to jaji okui lalan nama sigi ete tudang nade nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Tapi angka tahu mabelai saliwa pole masigi okui copok bolana te mak jama matukang batu tapi si sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Agar nasa pung Allah Ta'ala dalam hadis qudsi pung Allah Ta'ala maka dana podangi Nabi Musa, ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya dan dia lepak lillah. Itu aku makan lagi subhanallah subhanallah subhanallah. Oh sikiri itu sikiri ya aku makan alhamdulillah sikiri itu tapi kode gaga kedo lillah ia milala bawangi merasa bahwa dia bersama dengan Allah maka itu adalah tafakkur. Iya masarolat binanya masam paja sunnah sisa burakanna nareko yule tudangi pasi sambungi itu ia natudah kada tahu pandrita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu masuknya ayat itu, dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung mataru kenro komonro apa tu tahu okui masigi tapi HP minau rusu maka bela tinala tu pasae angka tahu okui pasae tapi angkai atin si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Iya sakangin angka kemudian angka pasanna guruta Imam Zazili makada ia ko ganna ni 40 tahun umur megay gani nakanak ko ito megay gani ia naganna 40 tahun umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya angka salawakmu dia nalepakang ilillah tapi atimmu mimas salawa lori nabita aja nalepakang ilillah salawak aku ilalang atau atimi pakai masalawa mak bicara sendiri mo tuh kita coba gretes aja tapakedo ililata angka lalu tahu kau dia terbiasa nalepisi sangi capak lilana na tatuang ko kadanga na nabaca dia na kedo ia mibawa masalawa ilalang ia na terbiasa ya tu namo macurita ki tuli masalawa tu ye iya ko terbiasa apa angka tu kilala wat di masikiri de na kedo timu ia na ruyasang sikir kalbu kato maka da sikir rahasia ia menemuh iya kemudian aja nambah lala do bahas ya ro nasabak ini sita ngejang nabita tegare layalay oko Makkah naitilaw Madinah okui Madinah suruh masampaja sunnah oko malaikat Jibril apa malaikat Jibril itu dampingi nabita kendaraan nabura masampajang nabita pure maberesal nabita makutanay Jibril onrongaga ya onroi masampajang maka malaikat Jibril Madinah Muhammad oko komatu malaikat dapurangi jadi sameman itu nabi ta onron na hijrah salasai Madinah lai bawe lau buki tursina lebih sisa bukilo lau buki tursina okoi buki tursina nabi ta suruti mas sampaja salasai mas sampaja nabi ta makutano ko malaikat Jibril he Jibril onron aga ye magi wasampajang okko makanya malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipa bicara langsung si bopong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima onrona Nabi Musa komisi pak bicara pun na okilau Muhammad mataru ina bitta
naliwangi Masjidil Aqsa, lai paliwangi sisangi ke sebelah selatan. Siaga belana 10 kilo. 10 sik di kilo. Siaga onroi lepange Madinah Bukit Turusina laonyo korolotan na Masjidil Aqsa angkaun rongo koryasa Baital Lahmi biasa di makadaki Bethlehem isuroi nabi ta masampajang selesai masampajang apa makutana onrongage Jibril makale malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ipancaji dilahirkan onrona Nabi Isa jaji aga maknanya pak tahu coba gerek malai pak disangannya magi ni tilau Madinah Madinah taruh Masjidil Aqsa magi ni tilau ke Bukit Tursina onrona Nabi Musa magi dibawa loko Baital Lahmi onrona Nabi Isa jaji ak guruangang maka daya kongka kampung tonroi tama tasapa yo koro kampunge kega kampung ko tu madari nonroi tau pandrita madari nonroi wali nonroi tau madeceng gurut ta kali sidenreng watuna tuo ya kongkai tama kulo angkat tau okoro kulo nonroi lau bolana ya napole masigi macarama ya tata ile pangokoro bolana podanga atau mato jidole ngasan na imam memato ina iya napole macarama ko masigi ero kulo tata ile pak guruta menre okoro bolana jolo guruta pole pare kali pak baja iya ko pole kulo lepati okoro bolero namo tu tau pandrita makoto tu niga tau iya ko ini makada niga ulama no ko kampung makada yano wat diga lo kasih runtuk minta doa iya lo min lupa dong iya palik ko mate ni syareki buruna lo ki syareki buruna tilau dongangi napaki milau baraka ko pong Allah Taala puang lo ka syarei ki buruna atamwe waliwe wilawi puang aja no ko wali mangilau ki wilawi puang talenga wija mak baraka pada iye tapahan ni ya riasa tawassul iya ko makalaki mabikola desa di ngakadabani tabacangi Fatihah pure tabaca Fatihah bacangi kulu Allahu napati lodongan napaki makada puang talengi baraka wija dan keturunanku anak-anak dan keturunanku talengi baraka turu pada toha baraka angkai talengi atau pandrita ko pura ya roade ni itu tempat wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah iya tu ampai tau matot tariolo letuk makokwana jama nak mondrie tapi dena pahang ya nak mondrie iya ko pura mapak boting tapalo masyarakat kuburu mako di wah tapaya tu syaraki buru napatuju iya na pura mapak boting cocok dena salah tapi ia makokoe yang penting masyarai padahal ia kopurai pak boting anak tasapa ni siik kenro ko kampungnya ki buruk tau pandrita tabawai lokoro tasuroi milau doang ngiro tau pandrita napa milau doang ya robotin parue puang talenga wija matu ia mak baraka pada ia tau pandrita kama kiro lau ni syarei ki buruk na guru takali sidendrek ia tu ampai Jawa ki buruk na Gusdur ki buruk na ke Hasim Asyari ki buruk na sunang-sunange ina iya na botim paru langsung lokoro na sama wali tanya ya wali nonroi mangilau puang Allah Ta'ala cuma milaumi pada ya lengi ya wali pada je ko telo bola na te ko boleh te bola baru bisa kilometer tau lete bola baru na to cenga-cenga na ita bola na mabalo agay pau mudah-mudahan kasih angka matu wija-wijaku wadito mak bola makoy ya sama koro to malio to baru tau tolo to manre konde-konde manre suwala agay ilaw upa payano mudah-mudahan kasih wija-wijaku nang katomu le malio to mako kanjana bakko manam mo itu
Toloki buru itu makan bato mudah-mudahan matu nang kawijaku pa pada ye wali he pada to pandrita he toloko ki buru na guru ta kali sidendre bacangi Fatihah puang mudah-mudahan kasih angka wijaku matu wat di mana ipak disangan na baraka na guru ta kali sidendre ngi makoami tu iyo pui di lau masyarakat buru iya miroto mati gorai oh indah upa angkai he apa mupure pak baine jagai dia aja mula sai tahu pusan aja tapahan nih itulah yang disebut bertawassul iya ko langsung yo ko tahu mati milau maka naki bertawassut ia sange tawassul meminta kepada Allah keberkahan yang sama maka dan kagada lelena angka agada lelena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tau molengi papedale di situ tidak mengatakan siratal nabi tidak mengatakan siratal rasul tidak mengatakan siratal malaika tapi siratal ladzina an'amta alaihim gurut ta kali sidendreng ya le papedale pak disengang molom masakka pak disengang na gurutta gurutta ke Abdul Rahman Ambodale ya le baraka pak disengang iya na royilau pot talengi baraka wija-wijaku pada talengi iya he pakiro tapahan ya bu tapahan nih aja na nakiburu na indo upa tulilay lawi kiburu wali kiburu tau pandrita nabita ibawa lo Madinah ibawa lo konron na Nabi Musa masih bicara po Allah Ta'ala ibawa lo konron na Nabi Isa jaji na sabaiya ro onrongi memiliki sejarah agama yang sangat dalam maknanya iya iya nanti ya komadari kalau ka Kalimantan maku tanah-tanah ka satu kaya boleh tahu pandri tau kue maka daweng kamu pa wija-wijan na Datuk Kalampayang kamu pa kuilalang maka da wat diga tantara ka maka melo si runtu-runtu bersilaturahmi ya kolatu nao koro dua mitu wilau tabe milau tulung ngak tilau doang ngai kama baraka tadapi tilau doang ngak purai romatu milau na amalan yo pui di milau baraka mapoto mi tanya baraka itu ko mapoto salah lah dah ya tu baraka nasi cede baraka asas baraka tanya baraka itu ko mapoto ya senge baraka pak disengeng to milau amalan aga sikili ibaca na wadding ilau ni maka itu to mata tari kalau suruh tu to padita dia na melo mapoto lo milau pak dongang kejero anakku dia penalaku matoni dia pernah baine biji angka tu pak dongang belah kadang guru teh baca ya dari asa baraka yo pemakokan sejelek-jelek putih cedek-cedek masel piki baraka ya baraka ini penting saya sampaikan ini maki itu selesai mas sampajang uku baital lahmi inapai parewa loko Masjidil Aqsa napa nabi tay suruh mancaji imang makmunna tau mate manang Nabi Adam Nabi Sulaiman Nabi Musa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, 20 panabi dan rasul mancajimak mengukui monrina Nabi Ta. Itu isyarat bahwa Nabi Ta adalah imam para nabi dan rasul. Tapi paku tanah, jadi agama JP na tarima Nabi Ta waktu na menre, maga JP na lepa na masampajang, mancajimat topi. Nama-nama igare. Jadi ya tu sampajangnya pak tanya pak kasih baru jadi aja tak ada boleh menimame raja Nabi tanah pak kesampajang salah-salangi denah ko apa iya ko korangnya kepala korang kapang ngokoi iya ko ibu kai korangnya tite gere Nabi Zakaria mas sampajang Nabi Zakaria ye mas sampajang agak lelena wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang okilalan na mihrabna nilau doang masampajang Nabi Zakaria Maryam masampajang apa Nabi Zakaria makibuarangi onro masampajang asal na mihrab Nabi Isa waktu nai tanai agan asang aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat
dan sakat. Kami mana sempajan na tapu. Nabi Ibrahim titik kare padongan na Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Sampajame mana. Jadi ya tu sampajange tanya pak kasih baru. Mapamulai Nabi Adam ang kami mana. Letuk nabita. Makanya waktu narewa nabita pole siruntu pong Allah Ta'ala, siruntu Nabi Ibrahim ko lagi ketujuh, aga nakutanan Nabi Ibrahim, aga mu pole Muhammad, aga naleku pong Allah Ta'ala, maka de nabita sampajang, de nakutanan Nabi Ibrahim, maka da aga yasa sampajang, apa ni sememen ni? Pak maka nabita sampajang, iya meron nakutanan, maka da siaga, nasa 50. Itu Nabi Musa makoto ya to meron aku tanang aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka nabita sampajang naku tanang siaga nasa 50 de naku tanangi maka da aga ya sa sampajang nasa baknis sa memang mo iya naro ampai tema na Isra Mi'raj tau na linuriyahu min ayatina iya tu tujuan na meraja pak tanya sampaja tujuan na linuriyahu min ayatina magi pe na sampajangnya marepa bicara makko mematoy wita iya nang kabalibola talaw umrah narewa pole umrah aga yaku tanang detu to makada kinro ko konge law masampajang kinro ko law masyara dega yaku tanang aga pe naku tanang aga na poleang cere cila nasa uing kasujadan na bawah sujadan ngaga wah ya itu denang kan aku tenang kinro ko masampajang angka tau pole Malaysia nang kalatu aga na aku tenang Milo angka tau Manisa law Malaysia latio korto Malaysia makutana aga na aku tenang tanya Milo tu aga baje makotia polean namin aku tenang oleh-oleh nah makanya yang ditanyakan juga Nabi adalah oleh-oleh padahal ayat mengatakan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah lo jelaskan icede ya apa pura wak guru ko tareka makada linuriyahu min ayatina iya rupuang Allah Ta'ala dena melo macuritangi nabita pada nabi lengi Nabi Musa ya curitammi suruga si neraka. Nabi Ibrahim ya curitammi suruga si neraka. Maka dia suruga makwa kanjana, se makwa salona ya curita tomi neraka. Tapi ya Nabi tak macenne okuilalan na suruga, bahkan sempat menikmati aliran sungai yang mengalir di dalam surga. Dia ya curitang, ipitang. Dek to gaga Nabi mulai mitay pong Allah Ta'ala de gaga Nabi Musa na tau si bicara langsung pong Allah Ta'ala nilaw makko manibatena talenga po kesempatan melo ka mitaki maka di pong Allah Ta'ala de mulai Musa tapi Nabi tak bisa melihat Allah ketika dia di alam mustawa jadi denia curita tu Nabi tak makanya ia tak paham kata di masa itu telu pak disenga yalengi Nabi waktu nama meraja telu ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi wajib disampaikan yang kedua ilmu yang Nabi boleh menyampaikan boleh tidak yang ketiga ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasulullah jadi angka tu pak disenga nasubu Nabi tak kenapa disembunyikan karena memang dilarang tapi angka pak disengang mesti dapat lebang agero itulah hukum-hukum agama ilmu-ilmu syariat angka pak disengang wadina pau nabita wadina pak gurongang waditode dia yang memilih termasuk ada beberapa yang diajarkan ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas ada yang diajarkan ke Khalifah Abu Bakar ada yang diajarkan ke Khalifah Umar. Tidak semua sahabat mendapatkan itu. Angka topak disengang tidak boleh disampaikan. Ilmu apa itu? Ilmu sir ilahiyah. Wattunna siruntu pong Allah Ta'ala. Denang kana pau itu Nabi temakana makwa modelek na pong Allah Ta'ala tidak pernah.
Dan saya dapat dalam satu riwayat pernah ada sahabat yang menanyakan, bagaimana Allah ya Rasulullah? Nasabak pura si runtu waktu nama meraja. Ya ku ini kaku pura ki si runtu kawan dingi pau. Iya tau? Ku pura ki si runtu tasi dia tau maka dawa iya tau iya maka maga ya ruya sangayano kadoa malabak tu do cilina. Maka tajak-tajak nah he. Tapi itu tidak pernah disampaikan. Karena itu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Ini tapahangnya. Jadi aja tak kadang kepak disang nasuk bu nabita. De nasuk bu yatem matipawi. Ya to na tu nang kong kagaga pak. De na wadingi buka lah dak. Yan tu ampe to moto tario lo kotomanong kapak dodong maka da tapak guru cek de nasai de pede piga apa pakai dona. Dah sukmula seke jana nami bicara tecem tiap apa guru ngecek bukai itu yang kemakot tu upasangnya itu kuncinya. Kemudian nabi tak natu purana namancaji mangoko Masjidil Aqsa masuni loris perkarangan nama sigi berjalan. Kemudian angka batu malepang batu maleparo malepa yasena tapi agak bundar bagian bawahnya. Okiro menre nabi tatudang purana rona mancaji mangoko Masjidil Aqsa masui lokoro okiro tudaro tapakoro okoni roma pamula yoli menre langi na yatona nabi tawatuna natudangi robatu na kadde menre igat ipenre langi pamulange macho iya batuewe macu nacuri nabita nacuri metoi cuku inabita mitai macio layam parang lay podangnya robatu makadaja na macio okono tu monrotongan ni de natona kana nabita rewa ko makadami okono tu aji monro iya batu taraka ni pole tanai melo menre langi ini tahang makadabita kono tu dena lutu detonano maka batu itu parai di bagian bawahnya. Itulah yang disebut batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu masih tergantung dena santa desa kotane na ya kotana na ya robatu nu lemelo si dipikulu korajana iya tapi tak gantung ewat di buka-buka ko HP tak tu ko magalamo ki mabuka-buka tak katiba wango ko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj tapang katu gambar na benre parayawana dena kedo tapi dega yawana iya parai koso tanayawana tak gatul letu ya sewe apa nasala ini lino me macori nabita na yateto macio jato ni rewa itu cocok menre monrosi sanyokoro nah itulah peristiwa agasana bukti autentik peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Jadi menre ni langit nabi taloko lagi pamulangi kinriya sangelangi pak ay yasi marepa-repa nak mapasawa itu 5 biringo ko jandela cuku ka layawa makwai alung cengari layase kake kana je lagi oko yasang tuli benar ni kaso kana ke kana je lagi cuku kilayawa na liwa je belani cengari layase deto ka lawitan ko penjelasannya makadami ko dalelebe langit pertama jadi napai langi pamulangi dihiasi oleh bintang. Jadi rolangi pamulange bello-bello na bintang. Jadi rui di itai bintangnya ya naruyasa ya sekna na ya ruyasa langi pamulang na nataliti tau acai siaga bela na ya ro bintangnya polok ko tanay kotomelok ro bintang yang paling macawe polok ko tanay be maka dai sisap butau cahaya perjalanan cahaya. Jadi ya kung kaaga pada biasa ki masenter itu ya kui patui sentre makota paletu ko cahayana ya kung kapasawa makoro lasina sisa bu patau ngetana napai dapi ro bintangi kami nama cawe kotomelo lokoro na napai ro lagi pamulangi maga na ro lagi maduel lo ke gabe mangi itu
Jadi dia ko maka day teken dia sangelangi ya sa imonro aja na taurusui aja ya na rumah maka na mabelay onron lah. Tapi langi pamulangi Nabi Adam engkay Nabi Adam ngokoro kuy langi pamulangi monro ya na tu Nabi Adam ya ko giling lo atau michaway cak dio ya na gilil lo abio ina tarwih magi ko giling ilo ataw na Mario nasama ni tay uma na madecenge ni tay ana apo na nya madecenge iya nagili lo abio ni tay ana apo na nya rode na makanja pangkaukan na tulisi uno mi boto mi magay ko may yan na ropatariwi dan Nabi Adam itu menangis kemudian tersenyum nabita si runtu magame mangini pa si runtu iya ro Nabi Adam pole suruga ya dempara lokolino gara-gara balisi latam mamuk kasi babay nena to apa Siti Hawa matoje tu pengaruhi Nabi Ada cek dek na natasalah apa maka dia balisi besa memang yatte makokoadena dena niateng na palaba ni po Allah taala yanre na pamakap bi bay nena nasa coba ni ibahaya to tu kabi na makunray Hindi pajaba hati-hati ki kabi-kabi na si babici na tayo itu bahaya. Iya. Kemudian yang kedua, maka dito pandrita iyaro Nabi Adam na saba tau pole suruga ya dem para lokolino tau pura makanjala da onron na nalara lokolino kasi. Iya ko angka tau pura sogi na tapabangkaro lalo ki siara-siaray. Iya, lo ki siaray. Tau masara atin na iya tu. Tahu angka bayine na kasi napujila dan tapamate loki syarei itu bertaksiah ya ko angka pajaba pure mancaji kepala dinas na tapamancaji rakyat biasa loki si runtu aja tasalaiwi yo poko camak mancaji bupati aja mo talom mitay menre mo itu ya mi konnoi itulah hakikat bertakziah tahu pura madece-dece nara tapabangkaro iya, loki mitay-tay. Iya na tu ampai ke, iya ko angka tau lolonga jabatang, de nawat disukurang. Dito nang katarunto tau lolonga jabata sukurang. Maega? Ay, masalah-salah itu kampung maka day tau pandrita itu. Dan itu dari kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia na angka tau tarima jabatan na syukuran abalalok po na itu. Magay apa ia tu jabatannya amanah si bawa petanah. Amanah dan fitnah. Masa tarima ko amanah musyukurang. Masa tarima ko petanah musyukurang. Aja selesai jabatanmu napa ko syukuran karena engkau telah menyelesaikan amanah. Ama kira jadi ipacak po mancajim kepala dinas napa ko syukuran. Tapahan nih may ka di mapat di ulo. Itu kuncinya. Dena waditu dena wading. Itu ya ampai pak kong ke acara mereka kedua telur gubernur terpilih di bagian-bagian di luar Sulawesi mengadakan acara syukuran memanggil semua tim-timnya noli kalau macarama angkat tangan memang tak dampengi kak de kasih uliser itu kono makotu kecuali matuk pajaki mancaji gubernur meki syukurang oli lalo kak iya jadi ya kok angkat tahu terpilih mancaji bupati aja na syukuran karena itu menerima amanah dan fitnah. Tapi ketika tugasnya jadi bupati selesai syukuranlah karena engkau telah berhasil menyelesaikan amanah dan fitnahnya. Iya. Tapahan nih. Oi maraji-rajing ya. Anggota dewan maraji-rajing.
apa istilahnya terbiasa nyo ko kampot atau jadi dek to na iya tu agak-agak berjalannya makanjak belum tentu to deh tapahangnya jadi maperingerang ay kakama pajaba oke iya kaki manca jika kepala sekolah aja lalu atas syukurang aja tas syukurang iya kaki manca jilurah aja atas syukurang iya canca jicama jangan syukuran aja karena itu fitnah dan amanah. Salah saya pimatu amanata syukurani alhamdulillah salama nak itu makanya itu Nabi Yusuf itarungku masuk pola tarungkuangnya mencaji menteri keuangan nasabak bendahara negara yopui di Indonesia boleh pi mencaji menteri nah pertama tarungkuangnya ya jadi itu Nabi Yusuf itarungkui jolo masuk pola tarungkuangnya mencaji bendahara negara yo puidi mancaji menteri bijolo paja pi mancaji menteri napa itarungku sigilingan itu tapi itu kagak kok itu si Janna maceramai oh ye pas 1 jam makku ye iya na aja no bicara manangi perjalanan ronaro ang kami agak perlu sampai kangi maya malada upatika kangi makada namo maga repata namo maga susata namo siaga egan na jama-jama papulay aja lalo tasalay sampajang. Nomor 2 apatika kangi aparingerangangi tapatu-patu lalu bija-bijat tasibawa keluarga tama sampajang namode na matan resikola na kumakanja mo sampajan na aja na ya roilan lumaka na makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan nagamay ci di bawa kawajibang natanggut tau matoy ko de na jamay bija-bijan na si babay nena aga sampajang iya ko de na puas sa wijata dito ni chalay ali na matoy gan ruso iya ko de na pasusak ka ali na matoy jammu tapi iya na de na sampajang tataki na pacio na lapakutana iya makanya iya ko de tulet sa di mamparang ya nata mega di bicaran na ko yang parangi sebelum na masesa memangi patama meman niyo ko pasantrengi masih kolagama iya tapa pasantring kenro pasantre menon roy tama tabaway iya ko tataro ko pasantrengi tapoda meman ni gurun na kadang katua na ko lo tarongang iya tajagaya nga sampayan na iya tumato ko surimon ri idi tu tanggung itanya tu ya apa utaro me makohe apa idi na tu pasel ito maton na iya tau maton na kukuy boleh iya makokwa idi tu manci ito maton na pas sampajangan nga idi jagaya nga sunga na puang Allah Ta'ala pak disangan na puang Allah Ta'ala tapi untuk mengawal idi tu wali tanggung jawab iya matu kusurimon rin ade na sampajangan na ta magampang kay malaikat ina sampajan loro nakmu kamu tanay pambinaan pura niya tu sarah kalau ko tu selesai iyo pokok ko ibolay na HP laba waktu sampajange mak game manontong law ma PlayStation latu capak na kampung mamotor o sigande de sa kadakenroy mapat dito ni uluy ke ganije lawe tuliman reong kosok de na papole ong kosok magani ko makuiro idi mato na lasay de pa na ko sorimonri na panrasa-rasa memang apalagi ko kuno sorimonri upasang ni bayine makoto iyan ako bayine de na sampajang tatta idi mati galulu kenri me lalo na din tanaiki tapi iya kota paringarangi moy mataru bayine ta na de na sampajang itu persoalan hidayah jadi deni calla tulakaye kodena sampaja bainena salama ya tulakaye tulina paringarangan mulok ko bainena iya mi kodenang kana paringarangi tatta ilay tuntu na sabaale na menjadi pemimpin
akan nilala Pak Lurah si Bapak Sekcam iya ro pagawai iya kode tu lesuroy asoso masampajang aki buah bawan ni pample na ipadak ko kantor camae. Maka mohon kepada semua pegawai dan staf ketika masuk waktu sholat silahkan tunaikan sholat. Ya matu ko surimon rikong kana guru dia na sampajang poda bani malaikat kadang karo biasa woki na macam mana muaro mak baca selesai ini dakwatah itu magampang. Apa yang ada ini apa ringerangi man rasai bayi nede na sampajang kodenang kani purai podang purai kodenang kani podang man rasaki yaitu ampai bayi newe na ciamang kali baca Pak apa tolame manije daripada na pan rasa-rasa upulame mani kemudian iya pantito ya maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai ki tawe kotomate maka dah degaga bicara taulino pengaruhi atita baik pujian maupun hinaan cicapi upakoli pabu bikin tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate tanawanaway ga realita iya komate ki asoywe nulle bayineta anak tatari tapi besok tidak akan menangis 1 bulan ke depan tidak akan menangis idi nasiurusuk malaikat ekwilalan na kalabungi angkai keluarga kira-kira ni ngaramoki maka day tomatot tariolo wija-wija muradnuangan nak buta ciwali ko taulengi muradnuangan buta rapak ko aja na tawe mutajam mabawak ko amala tapi pas dia memang ialemu riolode na pamuloy bi aso jancangan na pong Allah Ta'ala bu ulawat tagang kasikue aja na namay galada ya pitang aja na may galada iya komate itu bay ni monremi malay iya masa gya din na bay nila kay ta komate tuoki lagi may makbay niya palagi komate aja na namiga bicarat iya lau po dami man ni mako iya ko anak tatatajang aja na natawe idi nang kay hadere makokahe termasuk saya meka tanaiki akasiaga ta siaraiki buruk na taumatot tamatewe lalan na sitaungi palingan ngakaduami idi lagi mapahangi agama tulilaw mak berejama akaduami law masyaraku buruk lalan na sitaungi maga pakuwijat tamatu kumati kira-kira na siaraiki ka lai kiri loju panda makulia ia minatalipo ko capu idina ya kong kani kirimangi latu may manis mani latu ni kirimata denang ka natalipong ito matana madisi-disi moki gatuma purani gamanre magaga tu kaadata denang ka tuoki lagi apalagi ko tomate upasa meman ni iya tau macam sa padale napasa dia ngangi alena dalle sa balum nola ya rolalang at dunya masraatul akhirah iya tulino onro mak dara berarti ya lino dara mi kenri bolata angka ko surimonri mak dara kamaki nokko mi dara tatataro asele darata deta parewa ilaw bolata mate maliwasang itu ko bolay nang kay okko lino itaro maka setiap rezeki yang diberikan usahakan disisipkan walaupun hanya sedikit nangka yonroi Oko surimon rina pong Allah Ta'ala. Yan na tunah kada nabita. Mambana masjidan pi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan pil jannah. Nigi-nigi tau bangun masigi okolino karena pong Allah Ta'ala. Ibangungang istano ko surimon rina pong Allah Ta'ala. Ibangungang hotele. Jadi ya hindi masigi tamaraja makopa nang kamanamodi tatama. Angka unrota ko. Jadi namode na sampaja tay ko masumami ko masigi angka bolano ko suruga. Iya. Natanya tau masampajang jami bagu nga bola tau masumbang imakadang kay rolano din ang kadalo masampajang yang penting ang kasambe na patamo ko masigi angka na bola no ko suruga demi na tama angka bola na tapi de na tama payaki buara mi bola makarami na bita banallahu lahu baitan pil jannah lai bangungan istano kilalan na suruga dena kana bita ipatamay
Iya mi ko masampajangi ang kaguncin na yapon na makanya di pasampajangi aja tamaseke masumbang apa tamakamaki na diga tonroy. Napahangnya de apa tu nama di pasisele bolata. Itu aja napahangnya. Iya ini makun raye aja na yer tanam nawai si babo kagak jero lakai kumatu komate aja na yero tau rusu agai ya ko masumbangi lakai ta acio toki maka dapat toka supaya tulis si bawa kimatu ko suri mondri ya kong kalakai masumba subuh melot tolai bainena ya tu ayo kalau wallahu wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.